chuma ke iliada chuma ni kiseo ni tungia Ngai muvea nundu tutethia na kutovingo ya jingi kuonana ndio na William Nesa pyo ngo ni mboga munyeni Yesu ni Bwana asageri nyingi kuma kuja kwitawa Kaliluni Girls niko madamu kwitwa Susan Daudi niwe principal wa school isu pastor witawa Timothy Kilonzo Mendokete kuni na weekend challenge jinse umuno na yetu mwa Kaliluni on the family on the Kaliluni mambiye kethia mwitu ya kusiomba na kethe kana ni mopea na indu ndosa sionde cia mumandu babona sio ndena sio zaba mwe na indi ndiye nda ukethia mwithu kesi na musaisia witu wa Mutongo TV vala utosiaise na vala utwethukesie isietwani ya Yesu mwaye Yesu ndataiwe amen na ndiye kumea ni karibu karibu va dhambalala vala tu dhambalala cia maundu onthe onala mena kui tukamaumilia va chenini twisi mukamba isie chio kimutwe kisilae kwani ona chuke vile kitu tedhasia kwa karibuni sana nikenda twenda ni imwe na ninisi vinyani na utonyini wa Ngai mpemisi kwake ka na bemwe kutungika na nitulinda mialika na ndiye nikaba tukalinde mialika kwetisa kokuta asili maneni maneni masu nuseo nende ndena kilungu cha dhambalala tira tuyongamia mitwano ile ni bandu bakutania kwa kila umwenda bala bena mathina tukanena nya tukamana mathina suma ile ko solution ata ikenda okethia andu maina asembe ya mitwano sena siro sikwa sakana sika atwana kana andu maikubikia na kume ani sendeni wa mitwano ni na inde nicho gitumi kilungu cha dhambalala twibana na mutai witu Reverend Grace Kalama na inde pe maundu atatu kana kupe itatu ila sionga masemo twano na nizo tukwitha tinene amutanano omundi tukwitha titabwa ni mutai witu so itu ni siba na siunga masemo twano ata na thawe na ikulo yiko netie mutwano kana ndu kana musi wiki ana utuma ndinu namba ile 3 kenda 5 ile 3 kenda 5 asanda nundu wako twavya mwithukisia waitu kana omundi twenda unene amavia atatu alamaka mutwano isi twaka nyumba na mavia na ndumona mavia ni mama tuma nyumba yongama ilongera na ndinena nasie ili tunena na undu Ngai ukwenda nundu Ngai niwe wambililie mutwano actually say how the marriage is an institution nita school ya university like school ya second it's an institution na institution ilika kila mundu lakini nipaenda na sia ni yao naenda ata na kila institution hii miao kila tusita regulation na laws kwa uni watu nena tiasia kana ili tunene ya ila tubeisite detone ya Ngai na Ngai enda mitwano yithi ili ata na ndiambililia na kwasia ila tunene ya ubo wa mabia ata tu nienda ukolotela nikwie yivia ya musingi yita wa Yesu mutwano utakitwe yulu wa Yesu utakitwe yulu wa Ngai ndungama nundu isebe sia vayo sia ukimai kitahukulumania Yesu anenga niengelekanyo ibukuni ya Luka kilunguni chucha dhandatu na muswa wa miungwena na dhandatu asia kuya kielime kiata mekwa kanyumba asia nenga nasia andueli ni makanyu bana mweta umwe mutumanu nongimui asia ulamui akiethiani no ola mutumanu akakithangathini na isebe sioka na siu na siutani indi nyombela yakitwa ithiani iyabaloka indi la yakitwa kithangathini ubaluko wa nyombesu wai munene kwa uti wangu asia tuyaka yulu webia yeta wa Yesu pe mabia lange tu kwilela yulu na nienda munde tunene mabia atatu ala toilete kwilela yulu wa Yesu tukailela nikenda mutwano witu wungame na mutwano witu wa kike ibia yila yambe yeta wa kuikiania kwa Luka ya Kisungu trust Siomvua uko yobe na tena Siomvua ito hano yiungamie balukile nundu yina kuikiania nicho kitu miwona kwikuiana kwingi nicho kitu mimutumia aithi kithambioni kibeti kiyosa simu kikata kisisi akuniyo anemie nao nicho kitu mi
twena kwatiania ona mundu akahag message cia mundu nundu nde kumuikia mundu usu ibuku ya ndimo 31 na musowe 10 waisie nko ya mume inene tunu utonyo ko mwana mundu mukamwailu nundu ebata kwimabia mamaliani na ndeto yasia nko ya mume wake ni muikia ya musiaisia kuikiania ndini wa mutwano niko kunga masya mutwano ando aima maisungana simbu abe mundu kusunga nitajui kindu akwa aketha kwetio nsungai ano mana ndo kala maka ne kula we ano mana kwanza tutanisie kwacha na kila mundu athima unduni make na isi athini nathi jundia kwa ni weekend challenge ne kala weekend challenge mithenya yana juke kana ni bangiye kwa mbothi weekend yo ingi challenge bandu wa ila wendio Mombasa no kasioka itha niendie na kusioka kuni wangu nena na musiaise witu ndiasi ati ubo wa kusungania kuitethia kila kitethia ni kwilila ibiani ya Yesu ni musingi tukailila kuikiania ndini wa mitwano ukethia mukau oneku we numwikite mweme uoneku numwikite ona kau kwi andu mataikika we sio mbua pe andu tatia na siana ukethia mutumia waku ni wese ukatia na maid withia kwigia maundu mathokie ukethia wendete wiani wina wasiwasi ko di kwa siavia ya mbeje takwikata kuikiania na nane na kuyatumia mataikika ukethia onoka mutia na twana twa kutwa twilitu withia ambiye kwikata kukwata kutotanja ukethia no totangisie ona kwibe tita ikika ona muthukumi umwandikite ndwithia withia ambiye kukomanya nake mundu utaikika mbesani kwibeti ona mume makaumala maende bandu atie boss mesani ethiambiye kwikara ambiye tona anga au nyeto not ethiambiye umanja tonoti nundu nikibeti kitaikika mbesani kitaikika ndini wa maunduni makimwi kitaikika ndini wa nziani cionthe ona pe andu mataikika ndetoni ninaendie kwa kibeti kimwe ndajua ethia kienda itia mume mbesa na chosa simu chambia hii pastor nienda itia musembesa na nini singa mwitia ndekara ndanenga kwa ukiasia no kimukenga chasa hey babe hello chasa baby nwese itangi kiwe ni keki hata nikidhalila lakini no yikitata no you say kiwe nikidhalila tangi kwa unototo miambesa sia kufeel naju wethia saisu kiokonai mume ni ukite asi kukemi no kukonoba amwe ni nukite ngwikata ngwete mbesa tutufili tangi chao emwe nijithalile amwe nijithalile ambo bindisi atapewe amwe basi ninakuja nundu nikibetikita ikika wethia nda ikia kukitumia mbesa wisicho kiita sia ngili muonsa ngili nyanya sia kwikie tangi kiwu indi mume amwe ni nukite aibikai ethia tangi no yigirara yunuita no you see you sweet kutyo ngwasia kwiandu mataikika sitio hapo ibia yambe ibia ya keli zitawa respect kana kunenga ne chao ndaiya no mpaka ethiwani tukuikiania mutwano witu twenda withiwe wi muyo na withiwe winotanu no mpaka tuimanyisie kunengane ndaiya pe andu matanenga naenda ya mutwanoni mona na sita nini mona na mpaka wasa withia saa cionthe ni kibuthisi mutumia amuniputhite kumubuthia ninoni mutumia mwajumala ajika nguni muka siana itiwa sikitata sibekete musega ibindu kaima mwithe kachao nikitao kusaubia ikoti nundu ni mutumia amuputhitie kuya mama maputhitie amume muno ukethio na nduani una kila bandu bonthe aputhishie mume ninoni ibinda yimwe kuna umilile nzoka ibetisie kekundini kila cha mama na wethia mume anaima okalebuke bwithe nundu manake kundi manaiko na yu mama metite mume we Jonathan nduke weto ukia ngala oja kibetiju kibuthitie mume kiona bado ndo utona kiona payundu utonya onomwe ona kwia ume mabuthitie amuka ukithia ona saa cionthe ona atumia ni none na amuka ke ni bathei
ona ndamanya twiki ninonie museo mwete wale une muka ai amwetenesa mesani amukima nawo amwendisa mboilo mboilo kibetiki kuteze kwa na tuibu tuilie pau twetelete muka aiteleu ende muome nundu nubuthetie muka aimwe awu mboilo uwa chao lewo sanza lokito bandu obakwitikila onethi wa kuiliata ndisi andu mabwika nangwa onetha bailiata cyo cyabati kikongwetu ndithi abuthetie muka cianani aenini kila mundu wonthe na mundu umeni wotuma muka wake bala utwaite kana bala musikwake kwao ciaitwe we etwa mundu muka windaia ameni matuma amukametwa kabeti nundu wandu wekada nundu weka ingela ni wabuthisia mukau palabe ya mwinyakui wabuthisia mukau palabe ya mwana mwenywe atuine andu honthe muka kunda kabuthawe aketa wa kabeti nundu ni wamukiara ni wamubuthisia na baikindu kiwo muno na nicho kitumi Paulo Petelo na neni ibukuni yeu o ya Petelo ananena bau Petelo ya itatu na musoa wa miongweli na asia nenywa ka wa monza nenywa ume ikalaina kamenyu na ndaya mukimunenga mundu mukandaya pekindu kithuku takubuthua mbe wandu mbe wa siai mbe wa kila bandu bonthe mwitu wakwa ubuthago kewa tote kitengwa na tha wibuthua ni muhemeu nduse muhemeu ni okwisi in and out na ethiwa oni sinya inyake ndwi mundu wi onia amwana nyandu mundu wi onia wethi ona ndakwitikila na ngimabuthanitio kithia ona makinenania ndetikila point ya muka indi kyo kibeti ni chao ni mutethesia wiki tata wailite na ili totethesia maundu ni meba maundu ni onthe ona ngewa pea sema abuthisia amuka ukithia ndetikila point ya muka muka imunenga woni ona ndamutabia aenda akathoma blot ndatabia muka akawa meunda ndatabia muka ona ndamu entrust na mpesa na yuse ngai ila mundu nuko mu entrust na mwi wako kwa nini usimu entrust na pesa zako na mali yako we numuikite ukoma abukita ndani ukangulia kingo utuku wonde na we muikia na mwi wako we muthei na sindu ciaku ndwithia ona ndukwenda kumuikia na cio nundu ni wa mubuthicie withia ndu muona ta mundu nienda kunena nako mucia icio tuciaicie tafadhali micie mingi ya nangikite na yombokete na mialika ya mitwano ilikile nundu tuinenga nae ndaiya thini wa mutwano ni twabuthanishie yani tuikalana setatona ni yeskuluni taibese siapo mtu withia ni sacionthe kumanya ngua sacionthe kuetana sacionthe kibuthia ona ndua ni yisi ni mubuthanĩtie mucio ula unenga nae ndaiya ni wungama na ciana ndu ici no cia ici ano ciende na kuyana na no ciende na kuyana na kana niketha kesi ndadinda nengete mami chao ndaiya na nikesi ona ke mami ndenga chao ndaiya na kibeti kila chui chona kinenga muume ndaiya kionia ciana nundu wathimo winethe wathimo kwa wanithe mama ndanengeto kwa thima ulo nengeto kwa thima nithe na jila wabuthia mueme uwi wambio tabia mwe ciana ona au ni wosi ndeju ingawa hizo sita ena kibeti cha ndocio akaita ngapani ngatamba kwa tandivya ngatamba kwa tandivya tusio gadia metoke Wendeni wa kilungu cha dhambalala tena mutai Reverend Grace Kalamana tende na onena nisia yuluwa itumi itatu kana mavia atatu ala monga masya mutwano na ende wambe twewa kana ni kuikiania wakeli ni kunenga nendaiya na ende ni ukulia maundu asuonde niweka bebusu aku niweka athia asiana isi aku niweka usu muya wae maundu aningwiyowa kana mwende no banga siathi mutwane maundu asuonde thanduika ikithia ni wambe ya umeka muthanani wa munde ni kenda withie mutwano wenu ni waungama twiba kwa kunenga nendaiya twiba kwa kunenga nendaiya iyo babika baba ugethia kibeti in case there jethe wana differences na mume na ni wona awe ucio ugethia nchambe otabia ciana undu itheo mutukite undu itheo maundu make olokwika matema cio kula kwimuka ni wailite like maketha mena me too open
maundu ala me ku affect kibeti ndini wa marriage ciana ciake ni ciari tha sisi asanda nundu okulia kule sio mwitu wakwa siombua ni kindu kithuku muno na ni mboya ciakwa mithukisi otwithukisi ose point ino pa kindu kia yibu na kithuku na kituma andu mabutha na ciana imubuthia takibeti kwikalelia ciana nthi ai nundu ni mai maniwe na muome ai nundu muome no mumanyiwe no tonyo tho manyie na kamubango kakando kanoketha woni ka message bado kanoketha wise kanaketha ateno kanaketha ateno tuma pesa ai wikala ciana nthi ukacia au ni wosiwe ndwitha mundu aimanisha ata yani mweme waku mume waku na ithe wa ciana ciaku ula wailite utho ulotela ciana imunenge ndaia uyacia ni wosiwe sokoni ni wosi onange mayende maiwetanu osiwe ni ula mundu mukamalwaya na mukedia muikate theke mukedia usuri wo wosiethe wenyu na mbesa abia atwaba atwako it's very bad by the way pekindu twailite kumanya musiaisea ni kanajila watabia ciana makosa mamukau kana makosa mamweme iyekea siekala sikitata sikwatelile ona kweso bikata indi andu matwanite mokita na maitheka mekana maundu mebinya muno indi oyu nundu ni makwatanitwe ni wendo na be kindu chao matungiania mwana kwa be bandu batungiania ala matwanite na nibaya wi yubaya wi ona andu meme na nitwata dila kibeti kyabi kabuchokelia maunesa na chakwatanga mumenesa ingewaisu ni sieka hata ingewaisu ni the la mambilila sia a new chapter lakini ndese siana siye so bikabau yila watabia siana au ni muthuku waitabia siana au ayite mundu mukawandu ucio wa mitabia ndandetha sia numbika ucio wasa kindu kita wa enmity palabe siana siaku nisomie ndini wa Facebook madam mungu kwa sia I hate my mother na ni mundu mukamu kuwa musista ndini wa Facebook ni na unyinyani wetwe indi onaye mukwasa I really hate my mother ni wiki nundu ni wa matabisie thina wa muome na wesa kwithia na gwo thina ni mambia kuona na kuona nyimwe na cia not unless kibikie bandu wese kwithia ni kindu ona utafithe kyaju wese bandu bika okethia juki keibitheka nundu mweme watie matharau makambe wa ciana ni noni mutumio omwe uneta amuka aimbe wa ciana aimukomya bukibelani the condo bika aisiana sisi aisi asiana gosu nutumana na kibeti kile utafanya isu ni kibuthia kiyulu muno cha degree ya ulu kwa una ikwasiombua mwana akwa ni kindu kithuku muno kibeti by the way niwe watu iwe ni mundu usu na ninena na ngongu nena your husband your choice your wife your choice na siana siye bandu siulikilela ndini wa mutwano waku na mwemeu mutwano waku na mukau bandu siulikilelo na banini na jila wa matabia pempe wali chako wali chakimena madha maikwekiethe mali kwa mumena na jua siana siamenethe ikathi mwanu ni wasiya gune muthuku ndamusometetia na ndio tabia kindu siombua amama mambithukise mekwasa ninya ne house rent na ninya ne ka na ninya ne sawa mpe mwitu nine ka counseling indabia chwembia pastor I hate my dad namkula ni kwa nini ni kwa sababu baba ndiye anafanyanga kila kitu mama ndiye analipa house rent ndiye anafanya nina mwiye go and love your father kibeti uyawacho ni wao utethe muome it's like ila isho twasia pesa si nyumba muome na angilie 10 na kibeti kina angili 20 pesa ila si nyumba no isu sia muome lakini ona si isu sia muome si isi amuka no siuma isu sia muka tiati no shumi ailite utethe sia muome kula wethi wana short comings ndena atonya kuiba nyumba ndena atonya kana watu iwe no mutumia ndo sinywe wanyu biosu mutenge osu wa mundu wikalabu utathukuma ni mwemeu na yu nundu wona nda uthi yani ndembe na kuwe na unamsaidia kulipia watoto unamsaidia chakula unamsaidia ni kusaidia si kasi yako unasaidia kulipia karo na si vibaya nundu ingi weka sana sia kuikasome nundu mundu eba kuni wangu asia yukutindo meta ninyi ni musome dhasia chuki you make sense unasaidia mume wako uliyechagua mweme unwe wanyubio sio uteka aundo na nundu ailio umutethesie musi wako weka hata wengame na kwetha muitedia ndo ile
ukatha we complain atu katabasiano kasia ninyenika tukeina reason yonemwe ya utabia siana sibuthia ithe nundu ithe wo ona ketha ata undu wika ni waiciaie kinene na ningunena na ati siana siaku ni mbeu ya mwemeu ono kamethe ni muthuku ni seed yake na wailito cia inenge ithe ndaia nikendethi akiwa mujo it's like ibetimwe asiana cia thukuma bithiese mwikambilo tume au mpesa emwenja uni muthenki enengaka mukamuntume au kamiana kwanza una muyana ndandethese kwa school fees na thidi Biblia kibeti aikita yasiano na yasiano sio kamusi itwa baute mikanengeu munenga chao munengi yana uyake ni kunjwa naka eve ula wase yasiana ewo anengwe ayanywe na kunengwe ile siaku otomeye kibeti nendete muno chance yi chakile setu iwe tobo wa uthengi wa tata asia ndikata tegwa mundu kweta uthengi wa tata anamushaiye ainywa ekanaina tata na tumuboye ngai akamwaliula wese kuthia kibeti chukisiete ithi tuwete ukiowa tata ndo muwazi etema ukiowa tata acha ndikambile kwiwa mundu kweta ukiwao tata amushaiye ainywa ekanaina ake kotwo ngunena ndiasia nikibuthia kinene kwa kibeti kwonelelia siana ikatethia ithe kwa kwonelelia siana ikawie ithe ngwa kwa kwonelelia siana ikatwike ithe amasomesie kana ta amasomethia ni spam cia museus ni mbeu ya museus na siana isusionelelwe kunenga ithe ndaia ila umwonethia kubuthia there is a transfer of altar and cults nundu kila uikanya na mwemeu nicho mwonelelia nacho mchoma keka na misiyo ne kindu kikaendea up even to the fourth generation kundi kongu nena nasia ndaia ni kindu chabata na kindu siombwa nena mwana akwa wasia onala mekwibania it's bad mwanake umbithukisie ukavanga ukutwa mwito wene no kubutha mwetu no kubuthitie woka mweteke nduke ukwete ni yani mundu ukubuthitie na ni mutu ana tongi tunaungamia harusi bandu wange aina jumwitu twathi kwa mwitu tukuna preventing ayasi nye umanyae tukanisa tutwenyu eweta ya mume nundu ye paprika ila voice ye voice yesu umanyae nye nditwa waka kanisa ni kebati nye tuwa kanisa tu twa mabati tuteme hiyo ya unena nye nikatwa iwa kundu kwestima yani kibuti na nukutwa eto ali yosu watu bati niki umanyae nye mwenyu nyakusu wa class chandhu umanyae nagene wogo cia mume cia mume ukasisi ukethia kini kibuthia kabao kai kana nawo nini kitawa engagement and dating is just interview na si lazima uolewe kwa hivyo niwe nasia kiu walitosingatia kila kingi cha mwiso siombua nikenda nunu ndatika situ siendete ni kindu kita wakuekeania nawe atachambe kuikiania chakeli kunenga nendaya chakatatu kuekeania tikeindei kuekeania kunenga nendaya kuikiania na kuekeania mukamba aisie mathokame chondoni kimwe mayemo kungulanya kwini twane utakosea wa ona banini no loku twaite timu laika ndithukise ona kuwe weakness every person has a weakness chombua ba imundu tewonsu kanebo ndebo timu laika sinasi awe ndai mume museo they anakundu kwita wa wamonyi wamonyi nukwisi nukwisi ukasiwe kwa uliyosewa mewe na bewa wana wama kuweni unasewa bisye matami anaomba zindu omba mutwe na ethe wanibo wethethe yasyawe atethe kihaba wikanine yake wasewa bisye kia mawe kia tonondo kia nibo kome wenda mundu utakaukosea sewa biya wakua kindu cha muthembosu kila mundu wiakili kila mundu muima mawonsu make na kama wonsu nutonyetha nete wonsu kila mundu world view yake sema iwe kibathukanio nitonya kithwa kila nyeno na akikiseo mume wakwa ndachona akichao kwanza na kika
ninamukosea depending na pala waiwe you background indu waiwe kila wamanyiwe we munene ujiana na nindo nyakwika nde kuona kana ngukosea ngukosea. That's why ndetoyita wa forgiveness kwekeania ni abata munondi ni wa mutwano na ndithukisi yana kala mutwana no mpaka ki withi mutwano ni ukikie thayo ni wako wakwekea wakwekea nundu ona Paulo ndana isi undu nenda kwika tigwe neka ndiye thingisia kwika tigwe nkwika ko mundu akethiwa eyumbanĩtie kwekea mweme wakatukiwa ukamwekea na ti kwasia nini na kwikie yo na nini na kwikie sa ko ndindi au kwekea ndito yanga inene tenesa ndito yasia tumanyasi kwika ndito yanga ikwasia yasiati ekea 7 mara 70 muonza kundu miongo muonza na nindi kwa muthenya omwe au kosea muonza kundu miongo muonza that day forgive kekati kwekeania nina musee wako nyaka 30 ninabika mutwano we ni twithabo nundu makosala wambikie kote maingi na kwala ni mwika kote maingi kila mundu kota usiwe ni makosa kuji mundu perfect kuti mundu holier than thou kuti wangu nena naku mushaisha wituke wiyone ni kuyati maundu atatu etha nwenda musi waku wongame imanyishie ikia mundu waku netha ndumuikia mwengai nenge kumuikia ona yethi wena ko tanisia na kosa tochi na kitandani kosa tochi ukamwia mbota mbucha maune sani mulike wisime ba kiu aita kusaidia ko ngai na tutethie tuikianie na tuinengane ndaya. Asante na ende vawita tabika muthia wa kilungiti muthanani wa umonde ni mboya yakwa kila musiukethiwe na ituiswira tu cha kunengana ndaya cha kuikiania na cha kuwekea na ende chaka taume twano ikaungama Reverend tutabye mundu enda kwate ta kwa mituki tumine kilungu iyo ni Reverend Grace Kalama ulamutaiwe nyumu mwisi na mumwendete kuma mumandu noto nyongwata ama mobile mutai nambari ya simu ni 0717 292812 namba ila ingeti 0739990304 ngonie simu kila saa mbite mawumbano mbite kwaku mbite kila bandu bonde na ninise vinyani notonyi ni wanga ingo yakwa yina winyivyo munene ninisi ngai akeka undu akabosya familia yako otherwise ngwendete muno nanga yakwikenesa kiwiyoni kubika tukomane ingi wathanda tuokite kwendani kwa ngai. Asante tukomane unende ni wa kilungu cha twalimwe kwambia saili sia kiokoni ithu wana kiwiyo cha kwaila na ngai aibosia mutwano waku na tuiswita tu siedi wa sia bata muno thini wa musi wako. Amen. Tiwanesa. Amen.